وما علينا إلا البلاغ المبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katabal khulud li da'watihi wa sajjalal baqa'a li syari'atihi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyaw na si ko mga muhadaratan na naging kutuwa isusuguon si ko kapeng ni si ko Allah ay mana niya nasukan dua kakagi ini sugunan wagamatano na miya panutula pada nasa utak ko mga simba kagyan kana na kapamangni si wallah iman to na aya pumanutuntano na adabud du'a aya mana niya na so mga ukit kapendu tano kapamangni tano si wallah so aya mana niya na adna mga ukitian ini pangduur tanu agama Islam. Paganiron na at-tana'u 'ala Allah qabla ad-du'a. Paganay saging ko taon na ang panudang kakapakan dua sa iku Allah na muntug na ka su Allah na gusilawatan ka su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oy. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru iya na idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbi wat thana'u alayhi thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa rawahu Ahmad wa qala haditsun sahih. Ema naging kutwa katiru Rasul na ameti yung ka silawatan yu sunabi na unaan niyo so kabantugan niyo sa iku Allah. Daan niyo muna abantugan sa Allah. Nauriano to, nasalawating ka sunabi. Sa lagi dukatiruan ka sa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nauriano to, napanganika din sa iku Allah. Sa ikhlas si saging kay ayamanan yan na puso ka. Oy. Ikhlas. Kagito itirimaan. Ikadua adabian ukitian saging kay akan dua na al-ilhahu bid-du'a wa tarkil isti'jal. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجيبوا لي رواه البخاري ومسلم. Ay mana aging ko tay kadu ukit o kapamangnitan sa iku Allah na di ka po kagaanan na ang kutuwa dueng ka. Oy. Ayaw man na niyan na tiya susukudan akapangani. Antunay ni ba na di ka po kagaanan. Tika Allahumma gfir li dunubi. Ayaw man na niyan na suketabon. Allahumma gfir li dunubi wali walidayya. Nagagay sinuto. Maadaw naging kutay man na niyan na kapagaluk-aluk. Oy. Iti so Rasulullah na ini pangundoon yan kita no. At tingin na aya ka ketarima au pangani u isar kanu na kenaba magaan. Kenaba upamana
Mia kagenggeun naging kutua dua engka. Oi. Aging kutua mia kagenggeun na dua na gitu mambui gira na dinga di materu na atuh na din nutu tarima aging kutua panganiakan. Lagi ti mia kapia malumbet na penuh keparo na mibu bebe aging kutua daga Mekah. Oi, kakagi ging kutua kapang ngalim beban kasih ikwalla. Oi. Lagi ti mia kapia na gira ada pedekaa. Oi, kenapa dikepakai seiko adna pupakan negerka. Nana ibu bebe aka aging kutua lagamka sataru sa ayam ananian na pakalulumbutan na kaaging kutua dua engka. Kenapa upamana rapi di? Lagi ini pangandaur ketanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aukit aka terima Allah saging kutai mananian na mga pangnitan wa ikhlasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatelo na ini sa parwagama tanu iba tanu pupungan sa di mapiaso pamilya tanu. Agusto tamu ketanu nagusto ginawa tanu. Oi. Aya mana niya nadiki pa kaya bangga pupumangan niya sa ikwala ay gira manutua kaya rarangita ka na ya Allah na binasa ako ma. Hay Allah na binasa ang aso wataakan. Hay Allah na binasa ang aso tamukakan. Oi. Kaya mana na isa sa paruto aging ko taba lagi dito ay mana niya napangani nagusi ko sa lakor ka. Diga pa kaya bangga di pamangan niya sa pendeka muslim mukmin. Saya Allah na binasa ang asya ko. Oi, salah kau deman bepa kakai di. Nana. Gina. Ayam mana? Nah, dia tu kepakai. Oi, kakagia Rasulullah nanti gina wala tad'u ala amwalikum wa auladikum wa anfusikum la tuwafiquha minallahi sa'a yas'alu fiha 'ata wa yastajibu lakum. Mana niya na giti kini sa pansa bangga di pamangan Yesu ginawa udi ina mbuat anak ka udi ina sa tamuka sa di mapia ka adna oras natatarimaan wallah aging kuto pamana panganingka. Oy, nana gitui o pamana kini sa parno. Agitui Rasulullah adna miya nigi na sa katawa bai adin yan di perawaksu watayan. Din yan di pamangani sa mabinasa. Oy, kaya bab lagi yang tahu pamana kiara rangitan yan. Nah, ito na ipituro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigin na hay Dubai. Nadinggan ng pumangani ka adnaw rasa matabuang ko to kalalaka iwala saging ko to kapturi man yang ko mga dua nakiamura la anaging kanan wata ka. Naawi debu ay manan yan naakal ka. So ayat tingin na pumanganin kaon naging kutua mapia kali kalau na swalla nana pakadaan yan uto. Oy. Na nagiti mapia panganitan no sa iku mga watatano aging kutua mapia. Mapia penuh pamana pumanganin ka nalay duda kekelinan nun. Oge idna diga tetep aging kuta panganin ka sa ikwala diga kuda isainam kamapa kaya siku kapakai dedin na maalin. Udi na siku kaga ano ajalian na maalin sa makaparataya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, na nagitu madan yan na dika kuda isa inam wala taqnatu min rahmatillah. Oy, na ayad na pupumanganin ka ko ginawang ka pamilyan ka na giyong kutuwa mapya. Pada pensi saging kutua o kita kapumangnitan sa ikwala na igira manutua da padeka taydo ibarat na si kasawala hindi na panari ubatan natin na wagawi. Oy, na mamangni ka sa titu ikhlas ikwala bububa na kasulagam ka. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Pamangnikan si ikwala sa ayam ananian na mangalimbuba ang kanuron. Nagu may pas. Nagiti miya kapiapi ay gira da padeka.
Oi, nana ayah pitiru yang si ina ipuru ka alimut walimangka. Sangut ka pumanganing kau. Oi, sakna basi sagim ko ta mga sambayang faradu. Oi. Nana bagi kelasing ka Allah. Nana pamangani ka sa titu ayam ananian na pun sagim ko ta puso ka amaka ayun naging ka em pamana katiru ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yana inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Rawahu Abu Daud wa hasanahu al-Albani. Ay managing kutwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin na mata-mataan na sukad na niyo. So Allah amapuro na uyag-uyag karimun amia kalimulimu miya kasakasakaw. Miya kasakasakaw. Na ikaya Allah suuri penian amay ka ini puro iyan nagyang kutwalimanian sa kiyawa iyan uban yang pakambulingan ang kutwa duulimanian sa siru ayam ananian nada oy piakambulingan sa siru o pamana mararatap na ginawa niyan nagina pianutulanan ni Abu Daud na piaka-piaskan niya ni Albani sana na mala ulama tiah kikian naging ka iya mga hadis piaka sibayaan sugiin na daif nagiyan na sahih korek nana gina ni miya kapia-pia ayam ananian nana kapeng ni tanusi ku Allahu subhanahu wa ta'ala aging ko to pamana miya kapia-pia na makasisibay ka oy na basa sa lo kapag di inay pupuro ka alimangana di ka di mamangani si ku Allah pada pensagim kutua ukit kapumangnitan si ku Allah nana yung kutu aba piyamya kay itu kakena bamala na pumangnin kasi ku Allah ay mana niya na may tumala na kailangan na mapamangnin kasi ku Allah wa hadal amru yaqfalu anhu kathirun minan nas wa la yas'alunahu illa idza nazalat bihim 'adha'imul umur wasyada'id amma 'ada dhalika fala yas'alunahu wa hada khata'un ging ka iya sumiurat sa ging ka iya kitab kaya ko antanusi na ayad na pitiru iyan na pumangning tanusi ko Allah so mapia maitu akay liya tanuron naguging ko tuwa mala kakaribatan na tigino to kadakal ayaw bu pumanganiniran si ko Allah na higira miya katana kira naging ko tuwa mga raragun oy jika kena upama na nasumangay itu na di dan nutup pemanganin si ku Allah na gina na tigi na ema na niyan nakaribatan so sa manuto na swaga matano na ini sugu yan kita no aging kutua may tumala na kailangan na mapumanganitan no si ku Allah oy gitu so mukmin na andun ni kapakagdamian sa maitu udi inamala awid akal udi ina kailangan na ayad na muna na mapangamanganin yan si Allah subhanahu wa ta'ala muna na siid mo na si Allah aw pamana na mapamanganin yan isang patanuron aging kaayatigin na al-awqat wal amakin allati ara an yastajaba fiha ad-du'a. So mga waktu na gusto mga darpa aso tatarima ano naging kuto ka pumanganitan sa iku Allah.
So mana niyan na so agama tanu na ini pangendoon niyan kita no. Aging kaaya puman tagan tanurun. Why? Pagampagan na iron. Aging ko tatatarim anon supang ni na Lailatul Qadar. Si ko kaya sa gadaktan Lailatul Qadar na tatarima anon to amala so ay mananian na panganitan. Nagiti sabab andi ka sa Lailatul Qadar si ko pamana pianan duwa gamata no na pakadakdakal tanu so panganitan no si wallah so kailangan tanu nagugiyong ko to ay mala na so karila irkitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pangendo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi so Aisyah da ini si eno na upama tiging ka Lailatul Qadar na lay dumiyag damakan agi naging ko to agawi nato na ipundu ako na ya piturun Rasulullah Tiin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Hai Allah, hai kadnangku na mataanos ka na mapasangi ka bagay sa maaf paririla na maapi akong ka. Hoy kagi nani upama na pinakamala importante ko manusia arilaan wallah. Pakadaan niyan naging kutadusan niyan. Kagupuon pakadaon wallah ang tadusan niyan na aya sumbi na kebubayaan niyan na miyakuan niyan so kamapian sa dunia na sumalaon na sa isa alungan na mawari. Ikaduha tinduo agama tanu agama Islam tatarima anu naging kuta mga duo tanu naging gatigin na ad-du'a fi jawfil laili wa waqtas sahar. Ay mananiya na so kapumangan ni tanu aron dipuntag saging kutuatan at nawagawi. Ay mananiya na si iku tahajud. Maka sumbayang sa tahajud na pamanganikan sa mananiya na titu-titu si iku Allah. Oy sa ikhlas na pamanganikaon. Wa waqtas sahar nagugiyong kutwakap kepitayan din. Lain ibarat to ibarat na keunggak ka pusa na sisa mo to kagaan niya din mapita na tatarima ano naging kutay manan niyan na dua. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miado ini na tigin yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthal lail al-akhir yaqulu hal min da'in faastajibu lahu hal man is-sa'il fa'atihi hal man yustaghfaru fa'aghfiru lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ay mana napturun sukadnan tanu ama puro ko oman din nagagawi si iko langit ta dunia ni atampar na katan walangit si iko ikatlo buod ko kagagawi adinian diituron ang taon ni punanawag tuwag na ko niya kasumbag ko ang taon ni pangani kabaganakan ang taon ni pekirila karila anak sekalian nama begulan na hadis kapiter piano tuli Bukhari wa Muslim na isa nanap o da miyak kalala ayam miyak kapia na mipantag tanuro naging kutua panganitano au pamana ditu panganitano si ikwalla si saging kutu ay katlo buod ko kagagawi. Nah sumya kapia na miyak kasimbayang ka kunari sa salatut tahajud apia patbu rakaat. Oy, nana mapiad nuto. Kaino so karumaw Harun ar-Rashid so Zubaydah na adna malaiparatya na pitutaginapian. Amele niya na makapipi aginawa o bai. Ayaw na napiyaka surga o Allah sa inisyo naging mutamiti tagino. Hay Zubaydah.
Beaya sabab pakai apakah sudar kawalla ku surga nak kagigim ku tapi dan nak miakalal abulan ini begaing ka awakap si iku mga manusia natigin di da bagina natigin anto nonon natigin na aya siapa panun walla amala na miakay saat tigin na kagagawi na misyum bayang aku tigin sa dua rakaat na miya geda-geda makan lagi yang kutua suku su akan aguso katiru akan na miya magunuta oi sa miya geda makan lagi yang kutai mana niyan na kaikhlas yan na tanto oi nagulay da kano miya geda atatarim anwallah lagi itu tigin ni siapa panun wallah aki apakah surga ku surga ayam ana na di siba sabab wallah saging kaya pamana mga simbatan nana genan mga muslim mga muslimah ikadua miyakapiapian aron tanami pantagaging kuto pamana mga duatan siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalawa ini pangduur kita no agama Islam na siku bainal adani wal iqama Guys, sumapasang ikasumbayang sa masjid. Si itibu ko paglatano adan bang nagusukamat nagiyang ko to ako nalalaka anon wala agiyang ko tayo mananian na pangani tatarim anian roo agiyang ko to panganitano sagiyang ko to paglatano bang aguso kakumatiron na pagiklas ka na panamanamar ka din sa titu-titu pengunin kakwala na pakai sa isa nga swala ayap na pipikir ka na kagaganian ito na terima niyan nuto ka baka turan dun sa teka ubud na rin itarima wala na dito terimaan wala ayam mana niyan na siguro dun ka insyaAllah na terimaan nuto Allah why na gianan ngay no na piano tudu Rasulullah atingin na ad-du'a la yaruddu bainal adani wal iqama fad'u sudua na di pagendudu Allah sagiang kuto paglatan ubang naguso kamat sa pamanganikan wa tigol Rasulullah ay mana ni na pamanganikan nakiato kawantan wana ni mantu oy pedanan saging kutua suwala na tatarimaan yan waging kutay mananian na mga panganitan. Piano tuli Abu Daud na kiuri kanan ni Albani aging kanan ay mananian na hadis. Ikapat naging kaayatigin na inda nuzulil matar. Giyang kutu andun ni kapakaw maagbot ka orang na paganay. Ay mana niyan? Namin yung mga pananan saging ka ilmu tanu sa tatarimaan sudu saging ka andun ni ka diseng agyang kutwa oran na pagikhlas ka kuwala na pangnikas ikwala sa pungku puso ka nagugyang kutwa dila ka na makapalagid siran sa mga ngalimbubang kasi ikwala. Isnatani la turaddani ad-du'a'u inda nida wa tahtal matar. Dua tigu Rasulullah dua di pagnudu Allah paganayron na so pangani saging kutua nida ay di barat ang utakya pagbangiron giyang kutua pangani saging kutua kini diseng aging kutauran adun na kay diseng yan na kaya madakal na miyala kabud na pamangani si ikwala nagupagpudan yan nung napakamburakat wala giyang kutauran sang uta mga tao di burakat nakabinasaan oy ay daging kaya man tu amya man nagada bagyuk man sang ama pada manging tunusang ya Pilipinas amo da kalak ya binasaan kaya di lautan. Nyaman yan na kanabaw tu baraka.
Lagi itu. Andi nak di singamu tauran. Nana pagi kelaskan apa mangni kasih wallah. Kaya maknanya na mi ada Rasulullah tatari ma ansansu aya maknanya na pangni. Inana pianu tuli Abu Daud na kiurikan sekani niani Al-Albani. Pada penami aloy saging ka iya mga waktu mga darpa at tarimaan supang nitano naging kaya dubura as-salawat al-maktuba. Why? Kay kasawalan nito ko mga ulama ipupuro unta ka di ipuro sulima lagi ti madakal di ipuro. Nana baka di makapumang niya miya kapiapia na sa kabu ipo kanabun sekreto. Why? Kanabab ko nagaging utang mga tao. Na pag-ikhlas ka. Ini isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyud du'ai asma' qala jawfal lail al-akhir wad'ur as-salawatil maktubat rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Ini isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anto na ako mga dua pemamaki negin wallah ay maknanya na terimaan niya. Na ini sebagai Nabi na tinggi nasi ko tanawa gawi ko'y katlaw buod ko kagagawi ama na marani kepita nagusi at tingin ko mga orian o mga sambayang mga wajib farado nana mamang nitanong sa ikwallah way saging ko to ay mananian na oras udi inna darpa ikan nama ukit pengalintan maya ka api andi kesurutan tanurun lagi ngayat na fis sujud tatarimaan so pangnita sa gingga iya kap sujudan why gid na ayam ya kapepe na kenapa si ibu ku kapusan sambayang ka alas ka lamun gid na pag imam ka na di nga po katira miya ko na miya so aka sumiyapan ito da mimbuot sa mga jamaah niyan iginantura rin miya so ay imam why na so kaya tabun kenapa lang wana doon ka na ipunduon ka roon kama na miya kapiapia na ano ito na tumpis ka sa gito pamanay portantir ka oy nagito inggal bukang ka sa gingot mga sujud ka oy so Rasulullah natingin na akrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajidun fa'aksiru du'a rawahu Muslim. Aya pinakakarani yung uri penwala sa iku kadnanian na amay kasakanian na sumusujud. Hoy. Napakan digelaniwa ti Rasulullah so panganiniw. Saging ko tayo manani nakasusujudiw. Hoy. Nana piano tulanan ni Muslim. Mabagura hadis. Hoy piano tuli Muslim. Nana kaya to kawan tanong na pedun. Nana pakanda kalan tanong so mga duet tanong si ko uman tanong din sumujud si ko mga sambayang tanong. Ugid na ami ko ibarat na sa kabu dahil ibarat di sumbayang sa tahajud. O nabi ami akatuti sa kabu da ke kuan ka padeka. Oy. Nana pagi kelas nga aging ko taw pamanapang ning kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kalay do niya kaysa nami ado ya Rasulullah na sumiyujud. Nana ayad na kiyambut yan na may utan yan utulin na siko magaan sa subuh. Oy. Na ayaw ta padapiang niya na mala na sumanga umat yan. Na diniyan maswa sumanga kaum yang una
Ai kira-kira kita siran Allah namanya miro sesiran. Ayam ya kalala suputero na pakali beriru na uyo tua ayam mana niyan nama paparati on si kwala kalay ditutulang ko mga nabi. Dahil Nuh mialangan subusu miarati ayaw. Sumumo sukaw mo Saleh. Sukaw mo Hud. Na miro so pagtawiran. Nasabu sa miarati ayaw. Na siujudan untuk wala Rasulullah si ikwala. Nami akan tutu ya kian butian. Kataman sada tarima awallah. Nah, dambut. Adima suwa umanga umat yang so manga umat amiuna. Ai kira-kira rakitan siran wala na kirus sirat kelengan. Lagi itu sebab. Lagi enggak ya manga umat yan. Nak kena buat kebinasaan, nak kena buat kelamun. Bermiaka itu ami alambu. Wah. Nana gitu. So mga sujudan no. Natatarima anon wala agin ko to ay mananian na mga panganitan no. Nana espesyal tano agin ko ta panganitan no ay mananian ay puri importantir kita no. Oy. Ikapito ami adoy naging kutua da'watus saimi wal musafir wal walidi li waladihi salasu da'wat la turad da'watul walidi li waladihi wa da'watus saim wa da'watul musafir rawahul Baihaqi wa hassanahu al-Albani. Ikapito saging ka iya lecture tano research tano na supang ni udi ipusa natatarimaan gula bau sangot tua kakenian din kambutalan niya sangot tua puasa niya. Ikadua na supang ni udi melayag ibarat na sungka sa Debau sungka sa Marawi udi na penari abrud nani kapakadapu kasangot tua traka makatek na kau udi ina aeroplano udi ina barko. Napa mga ni kakwala sa sekreto ang ibu ginawang ka? Oy. Nana, kay no? Natatarimaan aging ko to apang ni aging ko tay mananian na di mulayalayag. Oy. Nana, di tan nutuk lepasan. Pada penami aloy, nasupangan niyong ama. Wala alo kasi ikwatairan. Agitu siapa rano nabi suina dini yang di pamanita swataian. Oi kakagi ya. Tatarimaan wala ngota panganiwina. Suama na aya mia kapia-pia na ipupunitan no sila sama pia. Upama kami abalu ya tilaka. Mia karata Umar hidung purat ya. Na aya kawangara sukadnan ka. Wai kada abang ar ubu gersangot wa katuru aun. Ugu ina dinggal bekasok kita ke keturuian. Na isaun aka keturuian na pengenian si kuala sabuna-benar. Ama turu aging ko to pamana wa taaka. Kabapia pendinga milea mia turu saging ko to magaanden na si iko malumi bulug. Antawa ka ayak ya tarima on wala na si saging ko to magaanden kapatay. Oi na pagi ikhlasin ka nagupaparati angka aina lui Rasulullah aterima sa pangningga sa ikwata aka si saging ko tayo mananian na pamilya angka nana gitu ayo mananian na kaketarima iyan nagupo na rin magalang-alang ka katika abu benari di tarima ano to Allah ha ay nana gitu terimaan kailangan na masyu matangkan apa di ko parate yang aswala na sa kanini penuru sawala na terima niya sa pangani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sawala ya mananian na anto na ini ba na punarima saging ko tay mananian na dua
Na miya kapya-pyar una. Ati kaya to kawan taging ko ta pumantagan no ng mga oras na mga darpa. Na ipamantag taon. Oy, saging ka iya manan yan na miya nga aloy o agama tanu agama Islam a pumantagan tanuron. Oy, pumantagan tanuron. Na apnuban ngini miya langan. Okay sinariya miya kapya-pya. Na gina ni antunay di ba na kaya pangadian tanong ko miyaw na ini sa parwaga matano batano kada isaydam. Si ko pagning tanong, hadap tanong. Kagi swala natigin na latak na to min rahmatillah. Di ka nukada isagin ko talimu Allah. Ayaw ko kada anong saydam naging ko to mga kupar. Nana kagi kenabata kupar. Dari itong kada ang saydam. Permitan di kesukaswi naging kutwa mga panganita mga pipiya. Kaya nung nakagi simba. O simba o magad mamangani si ikwala na mi surat si iku kita baka ayam mana niya na pedutuk ko simba ka. Naon miya tarima na miya dua miya kuwa ka. Oy, miya dua. Nana ayam mana niya na da kalapisan nun. Degangan o tuwa di kelapis. Apakah kuakad nun? Nah gitu asar ka mabniyah minal ikhlasi ma'an niyah. Miso sulayrun aging kuta kay ikhlas nagugiyang kuta ka panini atirun. O ya para si ikwal. Adiri susi ku kadnan tano dap na bangon sampai makawa panga utauti. Kadiri susi ikwalla ayang kapapaladen. Oy. So Allah subhanahu wa ta'ala apna riba ka makaburo ka giti kaya mata ni sa mata-mata na benar aging kuta awida akalaka. Nana mga Muslim na gina ni ay mana niyan na ukit agama tanu agama Islam ay ini panganduan yan kita no si ko ukit ka pumanganita noron na gusto ko mga oras mga waktu mga darpa ayaw maanan yan, naroon tanurong tunggulaw aging ko tayo paman ng mga banganitan nung si iku Allahu subhanahu wa ta'ala katatari maanon aging ko tayo paman ng mga panganitan nung so sa bapro na sa tanong utaman na balasan ka ng wala saging kaya din yung kapakapandarenon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.